Kejingjur uslap hakamit jong kapratari unai lur araja arpusan kalawan ra kejing tua kendo tua ma hakikat tu kat ni gijaka hagajalla bat kawai na kini kadai halandat ka office treasury ka badan halasumia. Halandat kani ka office kadon gejaka ka balong sharing bat kejing hap kendo na kani ka benta kala lej sanga ting ya kate ka office trekam hadu baki kenro kila orpat. Ki officer kindang penlong kejingyet benya ban wengi kate kejing tua kendo bat ban penti kena bagi kenro kinam kelam naki kamera trekam jong kate ka office. Ini tahap ini. Tak ada long min long gani ka kendrok juga ni ka building dua dan sisiliang sidinan kelak benhap ini time tapi ketitiu kala pat ketitiu kala ketika benhap ko di kendrok kelak ben cause damage ya di property ni ko di office batla ben cause injury di staff betul office betul claim time padan staff di office perbingungan nak office tu ko ni staff saya kan si belak pat ni kendrok lah ni kendrok gipun sidian gini dan gini ki pipe meru tidak jular mentah gini dan ki pipe dengan ki pipe hanaru dengan ki embus building dengan ki jerong embus office itu boleh gila pipe sidian angin nak tip apa kan ka group juga disaster management nak tip tamne apa berdiri lawan ni staff apa lawan inspect di area yang ta apa kan ka jong ka DDMA jong ka disaster management lu ki on ba ki soal visit cibit RBJ ki soal ki officer nampak pengemudi, nampak muda nampak municipal ke subjek sini RBJ kalau important seperti kita damage dalam sini jadi klaim thai dia nak ni ka kena bersedia ni lah song senjor hi kena bersedia kan ni kena pada sini thai kala rim dia makan kalau slope hi area kalau slope sedia ke langsung ja ka slap tang kam jur slap tang ka lo ka song jam kendo da kala pentuan ka ni kendo ba da ka barin tu ba ada ka bakam skam namar wa in future kana makan da su sliding pa pejing itu juga kalau ma namar sini sidin ka kini ke building em ke eri ka kini ka kendo ka long jam lupa sehibun sekiding bun ha kidin itu ba kana is kali kidin ki besong bujorong ba ki bakam yar ba lagi branches tu te long in future ada ka ban slap yang te tiang yok kelan kiding ke la pan hap building te la pan cause major damage ke building te kini kiding dari ba if possible dari bancu outdoor ini kita nak fight ne le ban ka chong apa kini ka ki export di wan da ki wan inspect ban pe kon kila ban outdoor ne kiding na ko tenrai ne kila bancu out na jirong ken ma non ki branches kerang bagan dum khiatan kiding menno kan ko kini ka building Hakawai pat kajingja kalajia kajing kelam dieng batua kendo harendang brio hasurok shwa ban poi kopong umyam kabalawan rajing theng kali nadu kapor men step laong ba kajingja kajia kapor sau baji bat kam shamladon kanu kajingja basngosi yaki kali ni yaki bayat bayeng
habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya